Nogometaši iz Sarajeva danas su na stadionu Mokri Dolac došli do značajne gostujuće pobjede, dok je novim prosipanjem bodova postoji ostalo u donjem dijelu tabele. Susret je počeo svečano. Kapiten domaći Mladen Vrajnković za 200. nastup u dresu Posuša dobio poklon od svog predsjednika Ante Bošnjaka. U susretu koji je obilovao kartonima 9 žutih i 2 crvena počeo je prilikom domaći. Ivanković izveo slobodan udarac, a lopta umalo da završi u mreži Alajma. Nakon velike greške golmana Šrenga gosti su poveli. Lopta je došla do Hiroša koji uspjeva prevariti golmana i poslati loptu u mrežu za radost gostujući navijača koji je oko stotinjak posmatralo ovaj susret. Sakanov šut brani Alajma. U finišu prvog dijela dominacija gostiju. Hadžić se izborio za loptu, a Obuća šutira kraj gola. Šut Hadžića također odlazi kraj gola. Nakon duplog pasa Obuće i Dude, neprecizan šut Obuće. U 60. minuti gosti povećavaju vodstvo. Ispala je cijela odbrana domaći. Obuća proigrava Hadžića koji matira Šrenga. Domaći su tražili ofsajd. Sakan smanjuje rezultat Evro golom. Međutim, domaći ponovo prave grešku u kaznenom prostoru. Ostavili su Suljagića koji na ubačaj Hiroša iz kornera zabija za 3-1. U 76. minuti 2 crvena kartona. Nakon koškanja pocrvenili su Sakan i Rizvanović. Do kraja susreta zabilježili smo i pokušaj Dude nakon ubačaja Dočija, ali brani Šrenk, te šut Stipića na mjestu je Alajma. Čestitao bi ekipu Sarajeva na pobjedi, svojim igračima na borbenosti, ali borbenost nekad nije dovoljna da se napravi dobar rezultat. Napravili smo dosta grešaka koji su nas koštali golova, mi svoje šanse nismo iskoristili. Mogu da kažem da je po meni ovaj rezultat nije baš realan, ali ova pobjeda Sarajeva je sasvim zaslužena. Pa ovo nam je bio zadnji voz da uhvatimo priključak za vrh tabele i ovo što smo se dogovorili ispunili se sve, momci su maksimalno se založili za ovu utakmicu i mislim da je realna pobjeda naša. U narednom posljednjem kolu jeseni Posuša gostuje kod Širokog Brijega, dok Sarajevo dočekuje